फाइटेजों हईतेसे कटाल जब नोटिफिकेशन आलिवनाय त्रिपुरा पाब्लिक सार्भिस कमिशन থেকে हईतेसे कटाल नोटिफिकेशन जब कपि फाइका एडभार्टाइज नम्बर 6/2022 अजगा टोटल टंग पोस्ट 11 पोस्ट को खाजागो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए गेजेटेड गभर्नमेंट कलेज इन त्रिपुरा बरने पे फुंजाखा 57,700 to 1,82,400 बरनी academic level 10 pay matrix of 7 CPC इनके बरने जगह vacancies all permanent बगिनायदि law English political science history economics बरने जगह पांचटा सब्जेक्ट जखा पोजिशन law नि नानि 2 टंगो SC एप्रे ST 2 नो UR 3 टंगो टोटल 7 पोस्ट जगह इनके ते जगह इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस हिस्टोरी इकोनॉमिक्स सब रखोगाय एस सीटाई एस दिया जगह कोनो वैकेंसी करी ते जगह जनो यूआर मामांग 4टा टोटल वैकेंसी जगह 11 नुस कोखा इनके जगह वरना थाका हांखाय बरनि एडुकेशनल ते अदर क्वालिफिकेशन दक रिजाखा एसेंशियल क्वालिफिकेशन नायदि जगह बरनि a master degree with 55 mark manjak nangnai tei Indian ni university ni secretary nangnai tei UGC net SLET set pass khajak ba PhD ba MPhil 2009-2016 ni khajak nangnai tobe 11 July 2019 er age PhD khajak rok nango ojaga boroni sajaka ojaga boroni digital saraka knowledge in Bengali or kokborok ba Bengali gyan tong nangnai mana nangnai hini sajak ojaga boroni age limit phunukjaka age limit 40 years ni under nangnai 13/5/2022 by norni age no proof by 40 years ni under hokene ojaga apply khamunai ke tobe jara ST SC PS rokakai boro ojaga age relaxation dijaka 5 years relaxation tongnai boroni borok ojaga 45 years porjonto rimanai jara ST SC PS rokakai ke boroni ojaga application khainani bagui rijakha ojaga last date submission khainani bagui 13/5 month evening time 5:30 PM ni under ni bisingo khaina nangnai aboni porekai kulusungni thanai hingke jagao online application portal borni rijakha tbc.tripura.gov.in ajagao thangai norok ma khainai 12/4/2022 থেকে 13/5/2022 sarikni 5:30 PM ni under ni bisingo norok ojaga application submission khlaimanai borni website to 12/4/2022 থেকে start nai jara khainam sungnai khaimaka or date ni simi borni website jakha tbc.tripura.gov.in ajaga thangai norok khlaidi borni website dijaka tobe jaga application khainan bagui group A post 400 nangnai jara ST SC BPL holder ongkai borongkai 350 rupees kai nangnai jara physical handicap rongkai gasungno jara application khainam sungnai rok norok khaimaka 12/4/2022 থেকে 13/5/2022 5:30 PM ni under jara norok khlaimanai jara khlainai musungnai rok asukno hainhai jotono hambai।